Reka mbahe ikaze inshuti bakomeze kugubwa neza cyane, ikaze kuri mwese ako makuru yacu n'ibigano byacu by'aka kanya, ibigano twabateguriye mu buryo bwiza cyane, uburyo butuma bamenya ibera hirya no hino ku isi. General Kandiho yahoze ayoboye urwego rwa gisirikare rwa CMI rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda UPDF, nyuma yo kuvanwa kuri izi nshingano zo kuyobora CMI yashinjwa byinshi bitandukanye birimo no guhotera Abanyarwanda. Yahawe inshingano noneho zikomeye cyane, inshingano zitoroshye muri polisi ya Uganda, ndaza kubikubwira. Nyuma ndazi no kukubwira ko European Union yakuye ibihano yari yarafatiye Burundi, isubukura inkunga rero yari yarageneye iki gihugu cyo Burundi. Hanyuma ndazi no kubwira mu yandi makuru, ndazi kubwira yuko usibye niyo nkuru mvugiye, ndaza kubwira byinshi cyane. Hari umuntu umwe watabaye yangona yari mazanye ipine mu ijosi imyaka igera kuri 6. Amakuru rero naguci kubani natwe biroroshye cyane, kandi kwijambo gitwa subscribe cyangwa se abone mware tukamusa video yawe iyo tubana mu buryo bworoshye cyane. Ubwo rero niba wowe dusanzwe tubana bikokana kuri like biba ari sawa cyane, bitwereka ko turi kumwe neza. General Kandiho uyu ntiyavuzweho rumwe mu minsi ishize, ndetse afatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo kuba rero urwego yarayoboye rwa CMI rwarakoreraga ihohoterwa abantu benshi mu gihugu cya Uganda, cyane cyane Abanyarwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. CMI yatungwaga agatoki wowe na General Kandiho ashinjwaga gukubita, gukomeretsa, kwica urubozo abatavuga rumwe na leta ya Uganda, abanyamahanga by'umwihariko Abanyarwanda, gufungirwa ahantu hatazwi ndetse ntibagezwe imbere y'ubutabera ngo baryozwe ibyo baba bakekwaho. General Kandiho nyuma y'uko Muhozi Kainerugaba yarakoreye uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma urwo ruzinduko rwe yakoreye mu gihugu cy'u Rwanda rukarangira, leta y'u Rwanda na leta ya Uganda bemeranije kurangiza ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, ubwo no gukemura ibibazo byari bihari u Rwanda rwagaragaje birimo n'ihohoterwa ry'Abanyarwanda mu gihugu cya Uganda. Akigera muri Uganda hadashize kabiri, Major General Kandiho yaje kuvanwa kuri izi nshingano yarahawe na Perezida Yoweri Museveni, ahabwa inshingano zo kujya guhagarara inyungu za Uganda muri Sudan, ariko mu bijyanye n'umutekano. Nyuma gato nibwo rero hamenyekanye andi makuru atandukanye nayo. Benshi bari bavuze yuko kuvanwa kuri izo nshingano zo kuyobora CMI bifite aho bihuriye cyane no kongera kugarura umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda mu kuvanaho ibikorwa bibangamira umutekano w'Abanyarwanda ku butaka bwa Uganda. Major General Kandiho rero ubu ngubu herukaga gukurwa ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'urwego rwa gisirikare cya Uganda rushinzwe ubutasi. Yahawe inshingano ikomeye muri polisi y'iki gihugu nk'uko itangazo ry'igisirikare cya polisi ribyemeza. Igisirikare na polisi, itangazo nyine bashyize hanze ryemeza ko Perezida Yoweri Museveni usanzwe ari umugaba w'ikirenga w'izi ngabo yagize General Kandiho umuyobozi mukuru uzajya akorana n'uyoboye polisi IGP Martin Ochola. No kuvuga ni inshingano rero azajya akora afatanije na Ochola. Ritangazo ry'igisirikare riragira riti nyakubahwa Perezida akaba n'umugaba w'ikirenga wa UPDF yagize Major General Kandiho umuyobozi mukuru wunganira muri polisi ya Uganda. Irya polisi ryungamo rya riti IGP yiteguye gukorana na Major General Kandiho mu kureberera, kuyobora no gushyiraho ubuyobozi bukomeye bushyigikira icyerekezo, intego n'indangagaciro za polisi. No kuvuga ubu polisi ya Uganda ibaye imeze nkaho iyobowe n'abayobozi babiri, kuko ntabwo ari assistant, ntabwo Major General Kandiho ari uwunganira cyangwa se umusimbura uvuga ngo nka assistant wa IGP, oya, ahubwo bazayoborera hamwe, babaye nk'ari abayobozi babiri. Kuri iyi nshingano General Kandiho yayisimbuyeho Major General Jack Bakasumba wagizwe intumwa ya Uganda muri Sudani y'Epfo, iyoboye urwego rushinzwe gukurikiranayo amahoro n'umutekano. Ubutumwa bwo muri Sudani y'Epfo nibwo General Kandiho yarukaga guhabwa ubwo yakurwaga muri CMI, agasimbuzwa Major General James Birungi. Iyi nshingano rero ntabwo Kandiho yagiye kwikorera muri Sudani y'Epfo, ahubwo hoherejweyo wari wahawe izi nshingano zo kuba ayobora muri polisi y'igihugu cya Uganda. Rero basa nk'abagurana imyanya. General Kandiho ajya muri polisi, hanyuma Major General Jack Bakasumba aba ari we woherezwa muri Sudani y'Epfo
kuyobora gukurikirana rero uko ibikorwa by'umutekano ingabo za Uganda ziri gukorerayo bimeze. Byumvikane ko rero leta ya Uganda ikomeje gukora amavugurura mu butegetsi. Benshi batangiye kuvuga bati bishobora kongera gutera ikibazo ku Banyarwanda. Benshi bashobora kugira amakenga yo kwirinda kugera mu gihugu cya Uganda bijyanye n'uko Kandiho akomeje kuba mu buyobozi kandi bijyanye n'umutekano afite ijambo rikomeye kandi ari inshuti magara ya Bwana Kayumba Nyamwasa. Rirashobora kuzabangamira Abanyarwanda nk'uko yarasanzwe abikora, kuko no muri polisi naho ntabwo ari ahantu hiyoroheje, abahakorana cyane cyane n'urwego rwa Sima nyine bose ni mu gisirikari. Ubwo rero gukomeza gahunda ze ntabwo byaba byahagaze. Ni amakenga bamwe batangiye kugira, ariko nta rwego ruragira icyo rutangaza kuri yari uruhande rw'u Rwanda rwavuga yuko wenda byongeye kuba ikibazo. Ntabwo ibyo biratangazwa, ni amakenga y'abantu ku giti cyabo. Abagize ikipe y'igihugu ya Senegal bashimwe byihariye na Perezida Macky Sall wa kiriya gihugu nyuma yo kugihesha ishema begukana igikombe cya Afurika ku nshuro ya mbere. Ku cyumweru gishize nibwo Lion de la Teranga yegukanye igikombe cya Afurika cya mbere cyayo mu mateka nyuma yo gutsinda ku mukino wa nyuma Misiri bari banganije ubusa ku busa bakayitsindira kuri penalty enye kuri ebyiri. Ku wa kabiri rero nibwo abakinnyi ba Senegal bakiriwe na Perezida Macky Sall mu rwego rwo kubashimira. Umuhango wabereye kuri Perezidansi ya Senegal witabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Perezida Sall yahamagaraga abakinnyi umwe ku wundi akamwambika umudari uzwi nka Ordre National de Lion wa mbere w'igiciro cyinshi muri Senegal. Abantu 52 bari bagize ikipe ya Senegal yatwaye igikombe cya Afurika cya 2021 nibo bagizwe na Perezida Macky Sall, ba kapiteni na ba kamanda ba Ordre National de Lion. Usibye kwambikwa iyi midali, buri umwe mu bakinnyi ba Senegal yahawe ishimwe rya miliyoni 50 z'amasifa arenga miliyoni 90 z'amanyarwanda. Ikibanza bahabwa rero n'ikibanza cya metero kare 200 mu mujyi wa Dakar ndetse n'ubutaka bwa metero kare 500 mu gace ka Diamniadio. Umva barahembwe miliyoni 90 z'amanyarwanda, ikibanza cya metero kare 200, umurima w'ubutaka wa metero kare 500 mu kandi gace. Urumva ni igihembo cyiza cyane. Kapiteni Kalidou Koulibaly wavuze mu izina rya bagenzi be yashimiye leta ya Senegal n'umutoza Aliou Cisse ku bw'umusanzu wabo mu gutuma iriya kipe itwara igikombe cya Afurika. Ati kochi wari umukapiteni w'umunyamurava none watwaye igikombe, wowe n'abakungirije mwagize umusanzu ukomeye ku ntsinzi yacu. Warakoranye ushishozi no gukunda igihugu, ubwitange, ariko hejuru ya byose hari icyizere. Umusaruro nguyu wabonetse rero bishimira ko batsinze, bishimira ko bateye intambwe ishimishije bagatwara kino gikombe. Ibintu rwose bari baharaniye ku rwego rukomeye. Macky Sall ati rwose mwarakoze mwabantu mwe, mwarakoze ku rwego rukomeye. Igikombe mwazanye muri Senegal twe tugitegereje turi benshi. Ngiki rero namwe rero mufate irishimwe, mufate amafaranga, mufate ikibanza, mufate ubutaka, ibintu bigende neza muri ab'igiciro. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union wafashe icyemezo cyo gukuraho ibihano wari warafatiye guverinoma y'u Burundi kuva mu myaka 6 ishize, wemera gusubukura inkunga wabugeneraga. Uyu muryango wafashe iki cyemezo kuri wa 8 Gashyantare 2022 bitewe n'uko ubona ko hari intambwe leta y'u Burundi imishije yateye kuva Perezida Iby'U Ndayishimiye yatorwa, by'umwihariko inzira igana ku mahoro. Itangazo ryasohowe n'akanama k'umuryango kafashe iki cyemezo riragira riti icyemezo cy'uyu munsi cyo gukuraho ibihano n'umusaruro wa politike igana ku mahoro yatangijwe n'amatora yabaye muri Gicurasi 2020 yafunguye idirishya ry'icyizere ku Barundi. Gusa European Union ivuga ko hari ibyo leta igikeneye gukosora mu burenganzira bw'ikiremwamuntu, imiyoborere myiza, ubwiyunge no kubahiriza amategeko. Perezida Ndayishimiye amaze kubona iki cyemezo yagaragarije ibyishimo ku rubuga rwa Twitter ashimira abagize aka kanama bafashe kino cyemezo, aho yagize ati ndashima icyemezo cy'inararibonye cya European Union n'ibihugu bigize kuba bakuyeho byako kanya ibihano by'ubukungu bari barafatiye igihugu cyanjye. Burundi bwiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa bose, twese hamwe byose birashoboka. European Union ikuyeho ibi bihano nyuma y'umuryango w'abibumbye UN wabikuyeho mu gushyingo 2021. Byose bifitanye isano n'umwuka mubi wa politike waranze Burundi mu mwaka wa 2015
ari ushingiye ku kwiyamamaza kwa Pierre Nkurunziza wayoboraga kino gihugu cy'u Burundi. Kuva ubwo mu gihugu humvikanye imvururu, itotezwa n'ibindi bikorwa byibasiye ikiremwamuntu, ndetse hanageragerejwe muri icyo gihugu cy'u Burundi coup d'etat, gusa yaje gupfuba. Ibintu bikomeza kuba bibi cyane muri icyo gihugu cy'u Burundi. Nkuko rero bigaragara muri kino gihugu cy'u Burundi bakomeje nabo kugaragaza ko bishimiye ibi byemezo kugenda bifatwa n'imiryango itandukanye bakurirwaho ibihano bari barafatiwe mu rwego rw'ubukungu, kugira nabo bakomeze gutera imbere, bakomeza ibikorwa byabo byo kujya mbere.